Guys, कैसे हो सब लोग? Welcome back to my channel Mix Manai Journey. I hope everybody is doing good. तो guys, आज है संडे और आज भी बहुत खतरनाक धूप दिया है, but we are lucky that we are nearby paddy field, so यहाँ पे हवा आते रहते हैं तो a bit cool here. और वैसे भी हम लोग ग्राउंड फ्लोर में है, but overall last year it was not that hot. Like most of the time it was raining last year, so we did not feel that much of like hot, warm, boiling hot. But this year, my god, my baby all over her head, it's all prickles, it's all prickly hits. Inke don marli tu really tum bang kenon Sunday lo matiti lapen halani li punu tum hedi ke bang di puja lo la sihan antun jat le hai nona bang ke kang hong lo jo ani so hoi kali la pensining ta klar pik an nili na paklang pode hong poson ma weather hala ti bin lo la an ik chen ge hala an atur do chen ge arni lo ge jo sining ke khela nitum ke do appear thelo don marli la hai bang ke North Lakhimpur hem binong kali hadi bang hem se ta ki do ko bang ge em thang hem son lo pu bang theng pia rong hala mir ki jer ta do tumke fire brigade department na didi fire service gari cheban tan lo yo nani hem mi ke chobon pu anta pu ni punu tum bang jo guys abi uncle khana kha rahe तुम चाइनीज से कार खेला लॉक जो दाग से पिनी संडे के आन के जो अजत तावे दी आनंग से आन से तमे दाग एने पिनी के संडे पुसी जो चाइनीज से कार खेला लॉक लो इनुट के थम थम थपुआ जर पोपन actually what are you doing mama what are you doing pilo ke claire oh poo fire car where are you pudima guys non bang punu chom ke dam populo jo bye bye punu chorolo de kata ala pulo de punu chorolo bye और गाइस शाम को हम लोग ने बाईपास के तरफ गई थी थोड़ा हवा खाने के लिए और हम लोग ने एक जगह रुका था वेलवेट विस्टा रेस्टोरेंट तो वहाँ जाके अच्छा लगा देखो कितना सुंदर सा डेकोरेशन बनाया हुआ है ये बम्बू और खेर जस्ट लाइक चाइनीज ट्रेडिशनल हाउस it's a bit unique and it's beautiful. So if you like this video, please do like, share and subscribe to my